18. aprila 1955. godine Albert Einstein je u svojoj kancelariji na Institutu za napredne studije u Princetonu u New Jerseyu iznenada počeo da osjeća nepodnošljive bolove u stomaku. Pozvao je svoju sekretaricu, Helen Dukas, koja ga je odmah odvela u bolnicu. Nekoliko sati kasnije Albert Einstein je preminuo. Vest je dospela na naslovne strane širom sveta, ali ono što je bilo još šokantnije jeste otkriće jednog novinara. Otkriće koje je ukazivalo na to da je Einsteinov mozak zapravo ukraden u noći kada je umro. Informacija koja je decenijama čuvana u tajnosti. Kako je to uopšte bilo moguće? Ko je ukrao Einsteinov mozak? I najvažnije, zbog čega? Albert Einstein je rođen 18. aprila 1879. godine u Nemačkoj. Imao je detinjstvo obeleženo i briljantnošću i izazovima. Odgajan u sekularnoj jevrejskoj porodici, često je imao problema sa govorom i nije progovorio ni reč do 4. godine. Ovo kašnjenje izazivalo je zabrinutost zbog njegovog razvoja, ali ubrzo je postalo jasno da je njegov pravo blago puno ideja. 1901. godine preselio se u Švajcarsku tražeći novi početak, ali 1933. usred uspona nacista pobegao je u Sjedinjene Američke Države gde je postao intelektualna ikona. Nastanio se u Princetonu u New Jerseyu i postao deo Instituta za napredne studije. Ali njegov život nije bio nimalo lak. Skoro 4 decenije Einstein se borio sa hroničnim bolestima, prvenstveno probavnim smetnjama, oboljenjima jetre i bolovima u stomaku. 1948. izbegava smrt zahvaljujući operaciji koju je izveo dr. Rudolf Nissen kada je omotao Einsteinovu aneurizmu aorte celofanom, izazivajući reakciju tela koja je čudesno sprečila pucanje. Nakon dugog i bolnog oporavka, Einstein je rekao porodici i prijateljima da više neće pristajati na operacije i da, ukoliko se pojave fatalne komplikacije, neće se boriti protiv njih. I upravo se to dogodilo. Uprkos međunarodnom priznanju njegovog rada, Einstein je mrzeo svu slavu i pažnju koja je dolazila s tim. Hteo je samo da bude ostavljen na miru, da razmišlja i radi na svojim teorijama. U svome testamentu je tražio da njegovo telo ne bude proučavano, već kremirano i da se njegov pepeo raspe u tajnosti, ali nažalost njegova želja nikada nije ispoštovana, jer je noći kada je umro, neko jednostavno ukrao njegov mozak. A to se desilo ovako. Porodica je bila iznenađena njegovom smrću. Izgledao je prilično zdravo do dana pre smrti, kada je iznenada pogođen intenzivnim bolovima u stomaku. Iako je imao istoriju takvih bolova, neko vreme je bio dobro. Njegovi najbliži želeli su da saznaju prirodu komplikacije koja ga je oborila, pa su tražili od bolnice da se izvrši obdukcija. Ujutro 18. aprila 1955. godine Albert Einstein leži mrtav na obdukcijskom stolu. Doktor koji je vršio obdukciju tačno je znao gde da počne. Ispitujući stomak i organe, nalazi ogromnu količinu krvi u Einsteinovom stomaku. Ova oblast je vrlo važna jer sadrži vitalne organe poput jetre i pankreasa. Doktor je odmah shvatio da je Einstein imao rupturu aneurizme, što znači da je krvni sud u stomaku pukao i izazvao fatalno unutrašnje krvarenje. Uzroci smrti su sada utvrđeni, nema potrebe za daljom istragom. Dr. Thomas Harvey završava posao, naređuje pomoćniku da telo stavi u odgovarajući položaj i odlazi u kancelariju da napiše izveštaj. Dr. Harvey piše izveštaj. Smrt od unutrašnjeg krvarenja je prilično česta, ništa vanredno. Harvey je godinama bio veliki obožavalac Einsteina. Dok piše izveštaj, traži od pomoćnika da izađu. Njih dvojica nisu mnogo razmišljali o tome. Ponekad patolozi žele trenutak sami sa telom, da odaju poštu, ali Harvey nije želeo to iz poštovanja. Imao je druge planove. Želeo je da sazna odakle genije dolazi, kako izgleda mozak genija i šta je u njemu jedinstveno. Harvey ne okleva ni sekunde. Obrijao je Einsteinovu glavu, pažljivo otvorio lobanju i uklonio sivu materiju. Sve to bez ikakve dozvole. Nije se plašio posledica, uključujući zatvor,
jer telo nije trebalo biti izloženo ni javno, ni privatno. Telo će biti kremirano, a pepeo rasut na nepoznatoj lokaciji. Zatim pažljivo stavlja mozak u teglu i bez privlačenja pažnje nosi ga u laboratoriju na Univerzitetu Pensilvanija, gde će ga proučavati i napraviti neočekivano otkriće. Nekoliko dana posle obdukcije, Einstein je kremiran i niko nije obraćao pažnju. Harvey sada ima sve vreme ovog sveta da zadovolji svoju radoznalost. Uveren da je ovaj mozak primetno teži od proseka, dr. Harvey počinje tako što ga meri. Kod prosečnog muškarca mozak u proseku teži 1350 grama. Einsteinov mora biti znatno teži. Stavlja organ na vagu, ali on teži samo 1230 grama, čak lakši od proseka. Harvey ne može da veruje. Zaključuje da se inteligencija ne može meriti veličinom ili težinom ljudskog mozga, ali ako nije u pitanju veličina, odakle ona dolazi? Harveyjev sledeći test uključuje konvolucije. Konvolucije su vijugavi nabori moždane kore. Njih karakterišu znatno dublji žlebovi koji jasno ocrtavaju površinu mozga. Doktor ih fotografiše iz svakog mogućeg ugla. Možda se tu krije genijalnost Alberta Einsteina. Pažljivo seče mozak na 240 malih kocki. To omogućava bolji pregled pod mikroskopom. Prolazi kroz isti proces stotinama puta. Čak je poneo mikroskop kući i nastavio eksperimente u svom podrumu. Mesecima kasnije i posle stotina beleški, Harvey odlučuje da sve privede kraju, ali nikada ne objavljuje ni jedan rezultat svog istraživanja. Nestaje bez traga, zajedno sa teglama i njihovim sadržajem, barem za sada. Dr. Harvey je uspeo ostati neprimećen skoro 2 decenije, sve dok američki novinar Steven Levy nije odlučio da ga pronađe početkom 70-ih. 1978. konačno uspeva da mu uđe u trag u Wichita, u saveznoj državi Kansas. Steven Levy posećuje Harveyjev dom, kuca na vrata i Harvey ubrzo otvara. Bizarno, ali on pristaje da razgovara sa novinarom. Steven je direktan. Želi da zna da li doktor zaista posjeduje Einsteinov mozak. Harvey prvo kaže ne, ali se zatim predomišljava i vodi novinara u malu ostavu u zadnjem delu kuće. Izvlači kutiju sa natpisom Costa Siders. Unutra se nalaze tegle sa nečim što pluta u tečnosti. Pretpostavljam da ste zbog ovoga došli, reče Harvey. Nakon ovog susreta, Steven Levy objavljuje detaljan članak koji privlači pažnju medija u vezi sa otkrićima Thomasa Harveya. On navodi da doktor nije otkrio ništa neobično u mozgu najvećeg genija 20. veka. Ispostavilo se da je bio potpuno normalan. Ali priča još nije završena. Dobija neočekivani obrt 1982. godine. Harvey na kraju odlučuje da deo svog blaga podeli sa kolegama. Šalje histološke preparate i fotografije mozga 18-torici istaknutih istraživača. To rezultira sa 6 velikih naučnih publikacija, koje na kraju otkrivaju da je Albert Einstein ipak imao drugačiji mozak od ostatka nas. Njegova anatomija uglavnom ne pokazuje razlike, osim kada su u pitanju parijetalni režnjevi koji su veći nego što se smatra normalnim. Osobina koja je već primećena kod drugih velikih fizičara i matematičara. Iako je ovakvo istraživanje verovatno korisno za naučnu zajednicu, ono što je tužno jeste to što Albert Einstein nikada nije pristao na ono što se dogodilo nakon njegove smrti. Dr. Thomas Harvey nikada nije imao nikakvih problema, a Einsteinova porodica nikada nije dala zvaničan komentar na ovu priču. Pretplatite se i vidimo se u sledećem videu.